Seterusnya kita nak baca surah Yasin. Di pagi-pagi hari kita belajar mengadu, kita belajar merayu, merintih kepada Allah. Kita belajar mengadu, merayu hanya pada Allah. Kita cerita apa masalah kita cerita apa hajat kita cerita apa kehendak kita. Kita minta tolong Allah SWT untuk Allah SWT selesaikan semua masalah-masalah kita. Kita serahkan semua musuh-musuh kita kepada Allah. Kita serahkan semua orang-orang yang buat naya kat kita kepada Allah. Kita serahkan semua masalah kita kepada Allah. Kita mohon Allah Ta'ala sembuhkan semua penyakit-penyakit kita. Kita mohon Allah Ta'ala matikan semua sihir santau saka yang ada dalam diri kita. Dan kita doa supaya sihir-sihir santau saka itu dipulangkan balik kepada tuannya. Sebab kita tak mau terima. Boleh insyaAllah tuan-tuan? Kan? Kita doa supaya Allah Ta'ala pulangkan baliklah kepada tuannya. Boleh? InsyaAllah. Ya Allah. Jadi di mana diulang Yasin waktu dunia doa dengan Allah. Dan Mubin. Yasin dan Mubin. Cepat-cepat kita doa, kita merayu kepada Allah. Boleh insyaAllah? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litudhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna jalna fi a'naqihim aghlalan faya ilal adqani fahum mukmahun. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Iz arsalna ilayhim isnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisanithin faqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Qalu tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin.
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnaahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum la malikun. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Walahum fiha manafi wa masyaribu afala yashkurun. Wattakhazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusarruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Selesai sudah bacaan Yasin. Semoga Allah Ta'ala tunaikan hajat-hajat kita. Semoga Allah Ta'ala selesaikan masalah-masalah kita. Semoga Allah SWT sihatkan, sembuhkan semua penyakit-penyakit kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sihatkan, sembuhkan, selesaikan masalah semua pelanggan-pelanggan Pusat Rawatan Penamaan 8 dan 9. Jadi siapa yang berhajat boleh komen itulah. Siapa yang berhajat boleh untuk teruskan amal. Kita merayu merintih dengan Allah Subhanahu Wa Taala.